Gukinya gicunjini giki kia mugunda wa eka 100 turatungwo ni arimi a mugunda uyu makirira nyoni na arimone kana gwi kindu mangihonokia mageria maria maronekana tari o wira wa kuhaka bakaragi kana kuhura mai na ndiri. Boniface Njuki umwe wa arimi kuma Riacina ni umwe wa aria matigitwo mahurite ruthi ya njiki thutha wa nyoni kwigangarira mugunda uyu wake wa eka 100 na guthukangia muhia wake. Giko giki gigeitirira mwihoko wa kethi kuria riu angetheirwo ni hathara ciringi milioni 3. Tunajaribu kutumia hii traditional ya kufukuza, kupiga mandepe, kutumia hizi silaha za kupiga kamba, inaitwa gikudha. Na hata tukipiga siendi, in fact ni kama zinakula karibu na mtu. Atiritaria mbere Njuki guthukirwo ni kimera, kuona kimera kihituku no ahandite muhia mugunda-ini oro uyu na ukiaga kugia na magetha mega kumana na riua inene undu uria riu utumite erire urimi uyu. Hizi niko na about 100 acres na in fact tuko nafikiri tutaanza kupata maybe kama 2000 bags of sorghum. Ile maybe tungeuza na pengine na ngiri kama 6. So tuko na gharama zaidi ya milioni kama 3 hivi. Arenda thirikari kuingirira na kumriha hathara ino kuona ataramu a urimi nio mamutarire kuingirira urimi uyu uria riu utwikite kiriro. Hindi ya kimera kiega eka 1 ya mugunda yagirirwo kuruta gatagati ka mihuko 25 nginya 40 kwa ihinda ria mieri 2 na nuthu. Handu-ini ha Kameme TV, Njitagwo Maina, Kihumo.